Lijep pozdrav, dobrodošli Pro Tipster. Ovog tjedna vraćaju nam se utakmice Lige prvaka i onda je nekako logično da smo i mi pripremili jednu najavu derbija koji se igra u utorak i to između Paris Saint-Germaina i Madridskog Reala. Za prvu utakmicu u Madridu nekako smo dobro pogodili što smo dali prednost Realu koji je na kraju slavio 3-1. Slavili su Kraljevi sa 3-1 iako su Parižani prvi došli preko Rabiota do prednosti, no poslije je Ronaldo zabio 2 gola, jednog je dodao Marcelo i madridska momčad dolazi s velikom prednošću u Pariz na Park Prinčeva. Sama utakmica nije me ni najmanje oduševila, iako smo na kraju vidjeli 4 gola, ali činilo mi se da su na terenu 22 igrača koji svako igra neku svoju utakmicu. Da, to su igrači vrlo visoke individualne kvalitete i zato smo i vidjeli neke golove, no priprema oba trenera dosta me je razočarala, bilo je to dosta rastrzano, nepovezano, iako definitivno svi igrači koji su bili na terenu imaju vrhunsku kvalitetu, jer praktički svaka od ekipa vrijedi milijardu eura. No, dobro, toliko o tom nogometnom dijelu, nas zanimaju nešto više ove kladioničke stvari. Prije nego krenemo same koeficijente i oklade analizirati, treba reći i koga danas na terenu nema. A daleko najveći problem je domaćinu neigranje Neymara koji se ozlijedio. Čak ni sa svojim najboljim igračem Pariz nije uspio u Madridu, a danas lovi 2 gola za ostatka bez njega. Druga je stvar da je i Kylian Mbappe jako upitan. On je za vikend propustio utakmicu protiv Troyesa koju je Pariz dobio u gostima sa 2-0, no i za sad postoje velike upitnici oko njegovog nastupa. Pod upitnikom je još i prvi vratar Areola, no njega sam vidio da mediji najavljuju u sastavu, tako da to ne bi trebao biti problem, a slična je situacija i sa Marquinhosom koji će najvjerojatnije ipak igrati. Što se tiče Reala, Dani Carvajal koji nije igrao u prvoj utakmici je odradio suspenziju, tako da on danas igra. Marcelo se nešto mučio s lakšom ozljedom, ali ušao je protiv Getafea u igru, tako da i on je spreman za nastupe. A veliko iznenađenje predstavljaju Toni Kroos i Luka Modrić. Dva veznjaka bila su nešto ozlijeđena zadnje vrijeme, ali u nedjelju su se, kako mediji kažu, neočekivano pojavili na treningu. Vrlo je vjerojatno da će obojica biti u sastavu, a bar jedan bi mogao biti i od prve minute na terenu. Tako da situacija s ozljedama kod Reala je mnogo bolja. Što se tiče neke aktualne forme, ne možemo ih suditi ni Pariz ni Real prema formi u prvenstvu. Naime, Pariz je nakon poraza u Madridu slavio u prvenstvu protiv Marseja, Strasbourga i Troyesa, svladao je uvjerljivo i Marseille u kupu, no to i nije neko mjerilo kvalitete. Real je bio uspješan protiv Getafea, Leganesa, Betisa, Alavesa, no bio je pomalo iznenađujuće poražen u Barceloni kod Espanjola gdje je izgubio pogodkom u zadnjim trenucima susreta. Kladionice i dalje favoriziraju za ovu utakmicu Paris Saint-Germain, bez obzira na izostanke. Tako da ćete na jedinicu dobiti koeficijent 1,92, dok je pobjeda Reala oko 3,5. Po meni, nakon svega što sam vidio u prvoj utakmici, ja ovdje dajem, ne bih rekao prednost, ali ja teško vidim da će Paris Saint-Germain dobiti. Za x2 ili azijski hendikep plus 0,5 na Real Madrid može se dobiti koeficijent 1,9, što je po meni pretjerano, jer ipak se radi o aktualnom prvaku Europe koji ima iskustvo i znanje igranja u ovom natjecanju, koji dolazi u praktički najjačem sastavu i koji je u solidnoj formi. S druge strane, Paris Saint-Germain je bez svog najboljeg igrača, Mbappe je vrlo upitan, a po ničemu me ove sezone nije uvjerio da je spreman na najveće domete. Ta uvjerljiva razbijanja konkurencije po Francuskoj apsolutno ništa ne znače, jer čim
Pariz naleti na malo ozbiljnijeg suparnika, onda je tu stani pani bude problema. Tako da s moje strane definitivno prednost ide Realu. Pariz će morati napast, tu se otvaraju mjesta za kontre Reala, što španjolska ekipa definitivno može iskoristiti. Isto tako pomalo me iznenađuju strašno velike linije golova, mislim da su oko 3,5, 4 i tu ću jednostavno reći, to ću izbjeći. Ja definitivno ako je linija golova na 3,5 gola, to ne volim igrati jer mi je teško vidjeti da će to ići u neki over. Igrao bih ovdje nekakav, možda oba daju gol, no to će biti toliko slabi koeficijenti da je potpuno neisplativo. Ako vam nešto nije isplativo zbog koeficijenata, onda radije nemojte ni igrati bez obzira na to koliko ste uvjereni u prolazak. Evo, toliko od mene. Želio bih čuti u komentarima i vaše mišljenje o ovoj velikoj utakmici. Pratite nas i dalje, lajkajte nas, šerajte naše videe i vidimo se sutra. Lijep pozdrav svima!